салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. Криштиану Роналду дар сеюмин бозии худ дар чемпионати Арабистони Саудӣ якбора 4 гол зад ва покери навбатиеро дар таърихи фаъолияти худ навишта намуд. Ин бозии навбатии Ал-Наср буд ки муқобили Ал-Ваҳда сурат гирифт ва португалӣ боз бо ҳамон парвозҳои нотакрор ва голҳои пайҳам мухлисонро моту мабҳуд мекунад. Хулас, Роналду покер кард ва исми худро аллакай дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Арабистон дар топ 10 ворид сохт. То бозӣ бо Ал-Ваҳда Криштиану аллакай як гол тавассути пеналти ба ҳадаф расонида буд ва ҷамъоҷамъ ҳамакнун 5 гол дорад ки бо ин дар мавқеи нуҳуми рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо ҷой гирифт. Лидерии рӯйхати мазкурро ҳамдастаи Роналду Талиска бо 16 гол ишғол кардааст ки ӯ бо сабаби корди сурх доштан ба ин бозӣ ҳуқуқи иштирок надошт. Барои Португалӣ ҳоло 8 голи дигар лозим аст ки ҳадиаққал бо Талиска баробар шавад. Роналду қаблан дар карьераи худ 10 маротиба дар як бозӣ 4 гол задааст. 7 маротиба дар Ла Лига, 1 маротиба дар бозиҳои интихобии чемпионати Аврупо, дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ва Лигаи чемпионҳо. Охирин покери ӯ дар моҳи сентябри соли 2019 бар муқобили мунтахаби Литва буд ки Португалия бо ҳисоби 5-1 ғалаба кард ва Криштиану 4 гол ба ҳадаф расонида буд. Дар ин 10 маротиба ҳамчунин 2 пентатрик бар зидди Эспаньол ва бар зидди Гранада низ дохил мешавад ки ҳардуро соли 2015 ба ҳадаф расонида буд. Аслан дар футболи муосир ягона нафаре ки бо Роналду дар оморҳо қиёс карда мешавад, ин Лионел Месси аст ки дигарон ҳатто наздик шуда наметавонанд. Аз ин рӯ Роналду дар омори аз 4 гол зиёд ҳанӯзам аз Месси пешсаф аст ки ин 11-8 мебошад. Дар пентатрикҳо ҳисоб 2-2 баробар боқӣ мемонад. Дар омори аз 3 гол зиёд задан бошад, боз Криштиану аз Месси пеш меистад ки дар бозиҳо аз 3 гол зиёд заданро Роналду 61 маротиба анҷом додааст ва Месси бошад 56 маротиба. Далели дигар ин аст ки Криштиану дар тӯли 14 сол пайҳам дар як сол ҳадиаққал як хетрик мекунад. ҳоло бовар кунед Роналду то ҳадде аз Месси пеш мегузарад ки дигар аргентинӣ 2 пои дигар барорад баробар шуда наметавонад. ӯ нав ҷои голзаниашро ёфт. дар қитъаи Осиё аз Сон Хинмин дида ягон футболбози барҷаста набудааст. ӯ соли шашум аст пайҳам унвони беҳтарин футболбози қитъаро соҳиб мешавад. форварди Тоттенхем ва мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ дар соли 2022 ҳамчун беҳтарин футболбози қитъаи Осиё эътироф гардид. Сон Хинмини 30 сола дар маросими овоздиҳӣ ҷамъоҷамъ 256 овозро соҳиб шуд ва бо ин аз шашумин ҷоизаи пайҳамаш истиқбол гирифт. Аммо ӯ пеш аз ин 6 соли пайҳам ҳамчунин 2 маротибаи дигар соҳиби ҷоизаи мазкур гардидааст ки ҷамъоҷамъ феълан 8 чунин ҷоиза дорад. баъди сон мавқеи дуюмро бо 126 овоз футболбози эронии дастаи Порту Маҳди Тореми ишғол кард ва мавқеи сеюмро бошад Салим Алдосари аз дастаи Ал-Ҳилол ва мунтахаби Арабистони Саудӣ соҳиб шуд. Дар топ 5 беҳтаринҳои Осиё ҳамчунин ҳимоятгари дастаи Наполи ва мунтахаби Корея Ким Минче ва футболбози дастаи Брайтон ва мунтахаби Ҷопон Каору Митома шомил гардиданд. беҳуда накобед, дар топ 10 як су, ҳатто дар топ 100 нестанд. футболбозони тоҷикро дар назар дорам. рӯзноманигор Даниэл Риоло Килиан Мбапперо ягона силои ПСЖ номид. Месси ва Неймар чӣ? Бо онҳо аллакай ҳамчун футболбозони нолозим барои ояндаи наздик муносибат мекунанд. ПСЖ аз тими Марсел бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрд ва марҳилаи яккашфинали ҷоми Фаронсаро тарк кард. Риоло гуфтааст ки эҳтимол ҳама фикр мекарданд ки агар Мбаппе дар он ҷо мебуд, пас Парижиҳо аз баъзе фурсатҳо беҳтар истифода мебурд. мо медонем ки Мбаппе ягона аслиҳаи ПСЖ аст. дар ин бошгоҳ ягон силои дигаре нест. одамон на ҳамеша инро шунидан мехоҳанд, аммо феълан танҳо ӯ қодир аст ки натиҷаи дастаро беҳтар кунад. бе Мбаппе Марсел тавонист дар тамоми бозӣ бар ПСЖ фишор оварад. мо он чизеро дидем ки интизораш будем, махсусан Марселро ки ҳатто ҳангоми бозии 1-1 наметарсид. Неймар ва Месси кӯшиш карданд ки рахна кунанд, аммо ба онҳо бозингарони далери Марсел ки ҳамеша мехостанд ба тӯб ворид шаванд ва дар марказ кори бениҳоят хуб анҷом диҳанд монеа шуданд. ҳама камбудиҳое ки дар миёнаи ҳафта дар дастаи ПСЖ дида мешавад, бовар кунед бо шарофати лидерии Месси ва Неймар буд. онҳо қодиранд дар як лаҳза натиҷаи бозиро иваз намоянд, аммо дар онҳо дигар чизе боқӣ намондааст. дигар сатҳи баландтарин вуҷуд надорад. дирӯз ман гуфтам ки ягон бозигари Марсел сазовори ҳатто дар курсии ПСЖ нишастанро надорад.
این اهالی مارسل رو به خشم آورد که میگفتند که من مبالغه کرده ایستادم، زیرا پایت هست. روز چهارشنبه همه چی برعکس شد. برعکس بازیگران PSG ارزنده کرسی احتیاطی مارسل نبودند. فوجیه مطلق آن بود که یگان بازیگر PSG رو من به جای یک بازیگر مارسل گذاشتن نتوانستم. این رو گفتن غیر امکان است، اما این یک مشاهده عادی بود، گفته است دانیل ریولو. من نمیدونم که کی جناب ریولو رو اینقدر عصبی کرده است که مقابل مسی و نیمار سخنان تنقیدی گفت، ولی فکر میکنم با یک بازی نمیشود نسبت نفر دیگر خلاصه نهایی براری. اما یگانه چیزی که مسی از جایزه ها ندارد همین جام فرانسه است که گمانم اونم نزدیک است. من نمیفهمم که چرا امباپه را حاضر بهترین فوتبالباز جهان عنوان میدهند، در حالی که ارلینگ هالند هر روز خطریک میکند. اوسیم خان از رونالدو بلند میپرد و 16 گل دارد. بالوگون از او یک گل زیاد دارد. در لالیگا لیواندوفسکی الکی 14 گل زده است. کیم کدام یک فیولکروک در بوندسلیگا برابر امباپه گل زده است. مسی چمپیون جهان شد، رونالدو پوکر کرد. امباپه باید با همون 13 گلش در لیگ فرمیرها بهترین بازیگر باشد. نمیشود این خیل. ریال مادرید، بارسلونا و یوونتوس باز با تأسیس سوپرلیگا در قالب نو شروع نمودند. اکنون باز برای نهادهای فوتبالی اروپا تشویش‌های زیادی به میان آمد. دیروز رهبران سوپرلیگا اعلان نمودند که لایحه مذکور در فرمت نو روی کار می‌آید. این نوبت اشتراکچیان مسابقه مذکور از 60 تا 80 دسته را تشکیل می‌دهد که آنجا 2 و 3 دسته‌های بهترین تمام چمپیونات‌های اروپا اشتراک خواهند کرد. در قیاس با لایحه قبلی این نوبت سوپرلیگا دیگر اشتراکچی دومی ندارد. هر دسته‌ای که در چمپیونات داخلی نتیجه‌های از همه بیشتر نشان می‌دهد حقوق شرکت در مسابقه مذکور را دارد. اساسی ترین دسته‌های سوپرلیگا چگونه گفتیم ریال، بارسلونا و یوونتوس هستند. از این رو اویفا و لالیگا مقابل ریال و بارسا تحریمات‌های نو جاری می‌کند. یعنی به هر واسطه می‌خواهند بالای سر این دسته‌ها فشار بیارند. خاویر تباس بعد رسانه‌ای شدن این خبر در حال به خلاصه آمد که من بعد ریال و بارسلونا را از حق فروش پخش‌های مستقیم تلویزیونی محروم نماید که یکی از درآمدهای اساسی دسته‌ها به حساب می‌رود. این را تباس با کمک دسته‌های دیگر و شرکت مشورتی که PMG راه اندازی کرد. شرکت مذکور تمام جزئیات‌های یک لایحه و ساحه را با مشورت متخصصان ساحه‌های گوناگون مورد تحقیق و تحلیل قرار می‌دهد و با کارفرما مصلحت می‌دهد که چی باید کرد. از این رو شرکتی که PMG مصلحت داده است که در صورت تأسیس یافتن سوپرلیگا با بودجه باشگاه‌های دیگر زیان جدی می‌رسد، حتی بعضی دسته‌ها به مفلس شوی آمده می‌رسند. از جمله این می‌تواند ارزش حقوق تلویزیون را در داخل اسپانیا 10% و در سطح بین‌المللی 25% ارزان کند که PMG تخمین می‌کند که بارسا و ریال مادرید در شکل کهنه در سوپرلیگا می‌توانند در یک سال 400 میلیون بیشتر به دست آورند. با گفته منابع نزدیک با بارسلونا و ریال مادرید آنها بیش از 40% حقوق تلویزیونی لالیگا را تشکیل می‌دهند. اما برای چی رهبریت لالیگا به تهلکه افتادند؟ قریب نیمی درآمد چمپیونات اسپانیا از حساب ریال و بارسلونا بوده است. از این رو می‌خواهم با پیشگیری کردن سوپرلیگا اساسیاسیون فوتبال اسپانیا و دسته‌های دیگر را نجات دهند. لیکن از یک جهت راست است، بعد رفتن ریال و بارسلونا چی بازی‌های چمپیونات قلقل پاکستان را تماشا کنی، چی لالیگا را. منچستر یونایتد با فروش گذاشته شده است و خریداران نامزدی خود را برای خریداری پیشنهاد میکنند. مهلت آخرین پیشنهاد کردن نامزدی به خریداری تا 17 فوریه ارزیابی میگردد. مرحمت بچه‌های پولدار، شانس را از دست ندهید. فعلا برای خریداری در دفتر این باشگاه اسم 5 مدعی الکی نوشته شده است. با نوشته دیلی میل خریداران اساسی از قطر، عربستان سعودی، سرمایه‌گذاران آمریکایی و همچنین ثروتمندترین مرد بریتانیای کبیر جیم ردکلیف میباشند. اویله گلیزرها باشگاه را 6 میلیارد فوند استرلینگ نرخ‌گذاری کردند و به دو شکل سرمایه‌گذاری شریکان احتمالی نظر میکنند: فروش مستقیم سهمیه‌های باشگاه و شریکی مرکب‌تر تجارتی از جمله در ساحه وسایل اخبار عامه و تجارت. گفته می‌شود که بعضی خریداران الکی رسما درخواست فرستادند و باقی مانده تا 17 فوریه امکانیت دارند. راستی من هم سه خریدار همین دستم، فقط یک 6 میلیارد فوند در کار. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.